Kulumak lixal lesil liqaqua Jesucristo, Josi baom San Mateo. Le Jesús kishpoke lishkapalahuti tzolom, ut kishkeb ishkwankil sashbene litzah musiqeh, renakte irsie. Huaki renakte ishkirtasi tishhuni yahen utishhuni lirailal. Lishkaba likapalahuti apostol ane ain. Shben lak Simón, Pedro Natiamangre, ulak Andrés liritzin, lak Santiago, ralal lak Zebedeo, Juajki lak Juan liritzin, lak Felipe, ut lak Bartolomé, lak Tomás, ut lak Mateo, lak Titzoltoh, lak Santiago, ralal lak Alfeo, ut lak Tadeo, lak Simón Canaán, ut lak Judas Iscariote, alekek Singre. Eplikablahu ain ke taklak Spani Jesus nak akke takrabik chihokain. Meshik sash naheb li khalanesh papan chimokotesh ok sash tenamiteb la Samaria uspan teshik rik ineb li karner sachenakeb salitenamit Israel ut nak yokesh teshik uktesik resil naklish makwal kwankila li chusha akshna chokchak ratin likakwa